we are looking at intolerance, political intolerance. Ni ahwe from esro ho mpanyimfo no mudi anim no ene behwe yene a ebranda ne behwe yene e wase ha ye to aba no yenso yentete ho ase ene no ayehwe media nsentwerefo yenso ye contribution a ye deba in the space na ama aye intolerant ne yehwe ene yehwe sa ne mmiensan nyina ehefa ohun politician beka bibi na media na som no ya pejja de si baabi na tiefo nso asom na mu de si baabi ya tena hai wa discuss topic kama ono ba no ono nso afa no de ono no topic ne nam wa ma ne kwan a no ma nkasa this is huruja. We are looking at all these things. At the time we catch on Monday and say it's a whole week ya ba nye de sabi ye be ye sensationalism de ye be ya mama kasa ya de ene ye yo dabi abusa ya se de sika no anya se bia de mo ye mo boy abaso ye ni so na no kre pa so ne se ye metena ha se ye be kan de mo boy abaso anke be kan de be ya amanfo de no mo boy abaso but ye kan de wum eso wani aso wani anso wani a ya ma ha se be de ye kra ye tia no bi na de ne ya ba be de ana se obi nso so eso ne ba be so nti de wum no kra na me ka kire no ye trans se ya de wum ne ka kire so ye ka na open credit a wani beje ho na wo mpe no credit a ene wani be mu na ayesa akobia minim no saa na tie me ne otwetwe komo na awie me ne hia se ya ayan me komodie no eye is it what intellectual discuss yen kanisa me ne mienu yen dwene nsem ho abusia unim some most of the times ye kase ye mampanyimfo na se omo mu di anim omo pese nto abamo mo na so pese omo bedi ama ye anim no ana wo de ma me refer no as politicians amanyofo politicians and pempi ni akase politicians are power drunk just omo petumi of titumi so pese obe sorry they are corrupt. They are thieves. They lack accountability in this animal. Ghana Hanamu de will because of a politician quickly. And I find say or truthful, or a liar, or a power drunk, or a thief, or a corrupt. Not all those vices near their children and their canon. But in Kakacho say your politicians no more hanum, no munye Benin for or more Ghana for. The politicians no more hanomono. Omun from Hambiso, Omuya Yenya Yemunkrofo. So if we say they are thieves, it means that Omu free this bunch of thieves, criminals, Emun api, and yes, by phone who by for an amebo, Uko Krubiswa, Omoya Monum, Jortone, Sano, or Drew Cromwa, Obian children, so be get to. Obi hu na busuafo mo shima peace no obi hu omo kronfo ne hu ni nua kronfo nipa boni ni ne hu ni nua nipa boni ni baifo ne hu ni nua baifo enti se ye politicians ne a kronfo ya sa omo ye corrupt omo ye power drunker. It means that omo fremu na apie na omo na akosoro just omo de no ye kronfo mo ne kronfo times 2 na omo sa de boni di aka ho aye omo omo krono no ye digitize na ne omo wo wi de me no kan na wi ni if you were that perception say enye say perception na yam pass say your politicians no e power drunker no konya tumi a ompese obe free so okonya tumi opeso e bibia na okọ the next time na okọ the next time na omo ye power drunk ni timi ka say our politicians are power drunker. It means me any wo. Omo de omo isolate omo your politicians, seemingly leaders. Any actor abadia you omo. Na yen ye wasi hano. A omo free mo koye no. If they are thieves, and that's why the man for power drunk. If they are power drunk, na by nature no omo ye greedy, omo ye selfish, omo ye wicked. Na omutimi eye power drunk no ewo yenso a kire yen niam ye ho kwan either say yen ye power drunk so we accept them to be power drunk or power drunkards or sabi yenima ye ho so
anasa sabe ye nya hunu hu nyansa ene yama ho kwan se omutimi yesa ewe so menim se sama me kan wacha se a de omu ye fra omu so omu ye no eye yen yama ho kwan sa yen ene yetimi ya ja omu emo yesa. So if somebody is power drunk or you greedy or you selfish or you wicked, it means either we are the same with him or her. And I say, yen yama no ho kwan, because when we show signs of greed, pesamin kumnya no yanka, we show signs of wickedness, abject so a demon, so a demon, we yanka, because say yet so nuanti na ye normal mayen na se nya yente se ono na shata de fita bibia ye fita enwo somko na watom enwo no ba bi o si no obi aba nse enwo aka atade num because bibia ye fita ana ma bidia na bibi tuntum enkam obi aba nse atade no ho aye fin bibia kam na atade tuntum ma bidie enkam etese wuti esumu na wamuna obia hunu wuti sumu na wamuna obia hunu ofe wesekra obia hunu. If they are greed, they are very greedy, they are selfish, they are wicked. Na eye okay mayen ema ye hunu na they are able to conform in our society. It means we are the same with them, or we have allowed that to be normal. Forget about your NDC, forget about your MPP. Let's talk as Ghanaians. Menu chasa menu dwin somewhere dim puncho bebre Ghana mayo. Se mo ya kronfo omo petumi na omo beye bibia de agitumi na ye hwe omo ye bibia timi de gitumi a ekresa de omo ye no eye normal mayen enye normal adan ne yen kasantia adan ne yen sorintia sansa wo shatade fita na bibi kokko bi bekam na enye normal wa hwa bonse wo pe ade kra de atwitwi wo pe se wo si no ho a sansa babia akono bia bonse bibia kam. This is us. If we don't find problem with whatever is going on with our politicians and we sit back and say omo ye power drunk, omo ye greedy, omo na yen ka enye hwe other say you okay with it. We have allowed that. And I say yeniano sanity. Yaka some ye corrupt. Ye corrupt. Politicians ye corrupt. Abamun crofo say ka corruption. When this foi or fire corrupt. MPP foi fire corrupt. Ye nunti. And then this also ube corruption scandals upon corruption scandals upon corruption scandals. Na do watch na no oba no kra nim say oba there will never be any corrupt practices or no kra ba city office of the special prosecutor cases when ye di no hono. These are incidents of corruption cases na ekoso. MPP ba corruption NDC ba corruption NDC Ghana party MPP Ghana party CPP. So either we are all corrupt and no free mobile leaders. So enyanwanwa anaye ne ahwe say they should be corrupt and it's okay by us. It's okay for us. Sajasa adan na yen sorintia when a leader is being corrupt or showing signs of corruption. Asam no kind no. So yen this na leader you corrupter, you stand against that. MPP, that's what leader a corrupter. You stand against that because as Ghanaians, say now you standing against corruption. That person now will show signs of corruption, and I say he being corrupt cannot fit. But if they fit and they keep practicing or indulging in corruption, then it means either we are all corrupt and it's okay for them to be corrupt, and I say we are not corrupt, but we accept it. And then we are no memma wa frɛ na onso mati wa adwene yen niama niama bi koso and then mama Opemsuo I am no kasa
mumu bebrende ntia message de bia because ye kasa mpesa mo hwe ano ne ye kasa na mo apamatade de ahyen me opa de obede be hyen bia be hye me kama pa MPP atade be hye me kama NDC de ensu be hye me kama CPP akwadon kokkrapa ompam kabamra e be tete de trousers yo pesa opam bia be hye kama. We shouldn't blame the politicians. We shouldn't speak against them being corrupt whatsoever. They are power drunk because either we are drunk ourselves or we have allowed that. They are corrupt. Omo corrupt and say, "Ada say, yen ene amoma corrupt." And I say, "Are okay so omo corrupt?" Opemsuo. Are you okay so omo corrupt? Opemsuo. Ye kasa omo ya akronfo kofi buache enye udeni ye kasa omo ya akronfo abusa mamim bisa wo ye wo kronfo ho ye kasa politicians o no omo ya akronfo no me mamim bisa wo akronfo babia no mutimi kokro no bo so obi akronfo a me bisa babia no mutimi kokro no bo anase obia na ewia na How many times na soldier form you know kwa on se kromfo akoto wo mubotom da? Abuja banku ehye anwanse na timi siso. Ene me no dwene nsem bi ho pa. How many times ana kromfo akọ army ana soldier barracks akọ bokro no? Kromfo kra no woni babi obo no kro no sanso woni babi okwa obe successful woni babi okwa bitimi abokro no ama na somadwe no aboni ye ene woni babi okwa no se ha no ma me ko die bitimi ba na nyame ne dome because okọ no obewu ho no ye mokro no ho enye ye politicians ne bia na wa retreat no but the things they can't do other than hanmo no easy for them to do. Abroche politician, they won't mean but Ghanaian politician is able to do everything, anything at all, because yen and yamana esa. So wo obi ohano ye kromfo wo jeja ohunti no timi bewiawo. Ana wo mo ho ban ye nti otimi bewiawo. Ana wusu no ban ye chesa wo de wo. Sabi we nyansa we no metimi dada na fa na de. Nti no otimi afa. E chesa wo ene wa ma ho kwan ene abasa. Se yeso omo ya kromfo no mutimi wia Ghana sika na chesa yen aniama ya ho kwan mo mutimi sika because wo fra ne se wo ofa wo bo Ghana krono na wonim se nya na e ofa nti wanka ayo party member nti wanka ayo district wono no yesime o minini ne free ni asabi ye bu ebe na tachire okrom petedu na ma ebika obeso wani na wotu ani no de ebe kan ka kire yen ye bubu beba sa na ukromu epetedu na ma ebika enti wo ya de bone no wanka ida se wo ya nipa bone fo enti no mama because so wo fa se na nipa bone fo no no for bosie kan sem bi na empese me kai o se adwem bone efren kwara trim na omu de anyina empanyimfo ukona panyini bi ya panyimbone a na adwem wo adwem bone a enye panyi wo ye panyi o de efren kwara bre no de anyini politicians na so mo ya kromfo no omo wo yimu no mo de anyini na so mo timi bua Ghana sika se de ehunu no na ya ka no no se o ma bo Ghana krono a Ghana fo yen ne yama ye ho kwan e na o mo bo ye krono yen ne yama ye ho kwan kofi buache enye udeni yen ne yama ye ho kwan obo krono na de na de no da be no hu se minister bi apart from kofo a okofa ayima ne de sen sports minister no o de no cotton I no kra no in the space of 32 years one there course we Ghana high one person let me try no ababe no aka say may try me am crofo a se be omo bokro no na kama kwakọ try omo mpo a omo fra ba mu they are one na wo ade asofo fo no kra na omo se omo ye asofo malam fo no akromfo ya ye mu na mo se mu ya akromfo no mo ba no ma sa hira wo mo ye no na meka no opa ma osofu bi bu kwasiada na politician bi aba oba ne me ba me asom
na mo so mo esa na yesa ye ne hwehwe mu na ye kaba ne eduku ne ye trouser ne yesa politician na wura dem ade sofo nso ani age ene envelope na obetum no e bosumi miensa ne offering ne politician krono bia so abonti ode aba ti wontimi nka no krankyere o mo it does say yen no ye ya kromfo so we are unable to tell them. And anase a position and say sebi yenim nyansa tibon koso ntu betimi awia yen 32 years we still talk about corruption and we are unable to chase corrupt leaders. We are unable to try corrupt leaders. Yen yama ye ho kwan. Me no share say ya me no share. Me say me ya wo party a woni de me no ni problem o. It is us Ghana. Let's think Ghana. Let's talk Ghana. Let's talk development. But development is free as we are doing. Me am no share ya din komo ya adwene mo. Transna adwene. Dwene ho bi say. So mo ya kronfo a ai krono na mo kobo ne hen. Ghana politician be tia kobo krono wo Burkina. Anaso we tia kobo krono wo Togo. Ghana sika no bewia because ya ye loose. Ya jaye ho, ya ntuye punum. Ena me ametu me punum no, kwantwedea da ho no no. Me hu se ye wia no manka. San say me nipa na de o wia no ye me wofa. Ntimi nka. Me ne free kwa abre. Me ne ko school, me ne kwa asore, ne de sem hunu san ene ye ne. We have positioned ourselves. Sebi yenim nyansa. Enti omo no de wo madwene no. Enti uduru ba bia sa o te say obo ka say eye politics. Ye kind of politics no. Yes, Ghana ye de Ghana politicians or politics no mo ye. Ah o trick one. Nya wo no obe trick o. What jaw ho? What jaw ho because ye kan wo so ye NDC member. Wa wonim so ye NDC ni. Sebi de o ye nsemfunu. Ba wo de akire na wo support because we are positioning ho so omuni sansemfunu nkire. O ye MPP ni ya position ho so wo di nsemfunu o ye party ni nti wanka. Nansan ana me ka say na no ne be ka say Tama Mahama also Ato Forsen who is now the minority leader whatever. Onkoto ambulance mra. And I said the okoto no a below specification whatsoever. This is Ato Forsen. Ena asema ba. FNDC for home. Me ye example ba ko na akire o. FNDC for home. Efa NPP for home. Ato Forsen ye de ko court a ye try no. NDC for timi ka say ye nko parliament. They make can be new. Ato Forsen so I boni a ye fa ne famra kwan so. Wo ye parliamentarian wo ye NDC ni a you don't stand say me defend it. Yes, I stand for Ato Forsen. And to say what is a huna, you stand for Ato Forsen because you're a party member. And the MPP so sorry dear chile as if someone a Ato Forsen ska. So at the end of the day, I bet you NDC ni MPP. So what happens to Ato Forsen? I'm not saying Ato Forsen are wrong. Me the example natural. Say yet ye from some ye thieves. They are not thieves. Ye na sebi ye jaya ho se omutimi wia ya ade. Because wama de no mu wia no. Enye Togo fo. Enye Niger fo, eye Ghana fo ade, Ghana fo sika. So ade na Ghana obi wia ya ade ye nya independence is 67 years. Ye de ye hu nyansa da. Last republic, fourth republic 32 years. Ye hu nyansa da. Se de bia ye so mu ya kromfo a na chese ye hu nyansa se ye da ebeto ye prum ye hu nyansa se ye behwe hu ye ne hu nyansa se ye beye ne acha kromfo ama ye hu se omo hu se e ha no de ye nko me si wa wonim kromfo bia na abisa ne se yo baabi a no mo kwa na baabi so no de omu se awe mu de duka da ye bebo amom simple kra omo ye power drunk yen ya moma esa omu ye corrupt a yen ya moma esa omu ya kromfo a yen ya moma esa de omu ye bia yen ya moma esa sanse enkoyi a yen ka no krankyere omu ne afa no me krom ni krom peta du na mo we se bika ne akanze hunu sabi eno bi baga na ban mu we DCU we MCU we na de opebia no ye na okọ wo bokro no anu abo no okọ obetra so ade wo sini fie be mienu miensa
wo ye o me ye hwe ni mu ante no bitimi wu $30 million ne dam bitimi nye obi ahwe because yen hu normal ha aya mo de mo follow other countries obi anka asem no kreba akokore timi stand no ma atwa no sentence because en Ghana ya tie gina se so obi ye corrupt ne be sorry agina ne a sentence no be se Ghana for ye mo kro no ukobo Ghana for kro no a omo be tie gina de watum en fa so ye NDC ana so ye MPP anko be so nyansa ba yen oba oyen NDC ana NDC for sorry agina MPP for sorry agina yen me MPP ne NDC ne obi yen Ghana for. So to the politician, you can steal from Ghanaian anyhow, anytime. And to my end, also we are corrupt too. Yen nyamo my corrupt. Either say you're corrupt, yen you're corrupt, and I say you okay when they are being corrupt.